Kariboy District Sports Association haka arpun ru terik urisau Arhajar Arpulai kalayok ban sedang bat pilih perda ya ke Super League Arhajar Arpulai ya ke bala penlong haka madan nilakai jong madan Sning Patarim. Ya kini kelumpung nilakai football jong ke Super League lawan ban play dau Raja Bramau ADC ke Distrik Riboy Kumkongsan haka jingidon langru uba I lingdo video ke Sning CNRD Block uba Bobby L Nongbet District Sports Officer ke Distrik Riboy uba Arbi Chadap Presiden Kariboy District Sports Association bat kiwe-kiwe. Uba Arbi Shadap Presiden Kariboy District Sports Association ula pentip bakani kekenhuan kelas sedang biang ban pen KM mikini kelumpung ilakai football. Balatip kum ka General League bat ke Super League. Bala pensengi asypora ke senam Arhajar Arpuway na marga jingwanan shop ke kelam COVID-19. Bat day hakni senam gabamenta bala sedang ban pen KM biang yang kelumpung ilakai. Haka General League kidan kumbahan rupusan teligi kenhuan kiban yakun nagabenta ka nam la ado bada ke Super League kidan nyau teligi kenhuan kiban yakun ka nam la ado Raja Brahma habakran naga singi ula ai kejingi ro ya Kariboy District Sports Association kibal nang treshitom ban kentiau ya kejingil akai sports kamtam ban penlong biang ya ka General League bat ke Super League haka bakidon hadu Syahajar Sans paangut kirangil akai kiba yakun leng baki kenhuan boper Ule thoru bagakam sports ka kentiu ki samla ki babon kiliang bat ka ajing mentoy ru ki babon kiliang bat don ru ki bayo ki jing siu ki bahe ni kilumpung il akai ki bahe ndre ki samla ki badan ki jing angnut ban yo okam ha ki kampulet bat ki we ru ki dan ki jing mentoy ki bakrau na ka jing penlong yakum kini ki jat jing il akai ha ka sngi sedang jong ka Super League ka jing yakun menengkong klalong ha pedang ka kenjon Umran Football Club persya ya ka dong thamai Football Club ha ka ba ka jing kun kala kut no apdeng ka jing akhat ka ba mar shigol bat ha ka jing kun ka baar ka kunhun jog ka True Football Club kala la ban pinlem no ya ka Football Club da argolano